Sada najavljujemo emisiju Dobar dan školo, koju javni servis realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. Na programu je danas u 17:30 naša gošća, PR menadžerka Ministarstva prosvjete Marija Jovović. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro i hvala na pozivu. Šta ove nedjelje imamo u emisiji Dobar dan školo? Koje škole? Ove nedjelje imamo dvije srednje stručne škole i to srednju stručnu školu Spasoje Raspopović iz Podgorice i srednju stručnu školu iz Pljevalja. Kao što već radimo zadnjih mjeseci prije upisa i prije konkursa za upis u srednje škole, promovišemo upravo srednje stručne škole kako bi javnost, prevashodno učenike, buduće srednjoškolce i njihove roditelji informisali o programima koji se nude u ovim školama. Evo, ja mogu ukratko reći šta će naši gledalci, naši i vaši, vidjeti danas u emisiji Dobar dan školo, kada je u pitanju srednja stručna škola Spasoje Raspopović. Ona ove godine, i to za nekoliko dana, proslavlja 70 godina od postojanja. Jedna škola koja se jako puno transformisala u posljednje vrijeme. Nekada su ljudi ovu školu zvali hemijska škola i bila je prepoznata po tom nazivu, ali mi to upravo izbjegavamo zato što ova škola nudi niz programa koji omogućavaju njenim učenicima pokretanje prevashodno sopstvenog biznisa i lakše zaposlenje. Škola je, ovako da kažemo, sada školu pohađa 485 učenika koji imaju mogućnost da sa divnim profesorima, jer u ovoj školi, moram reći, vlada jedan timski duh i među profesorima i među učenicima, uče i rade u radionicama, pored te hemijske laboratorije po kojoj je škola prepoznatljiva, i u mini pekari, mini mljekari, imaju frizerski salon, imaju radionicu za obradu metala, jako puno rade. Mislim da će vaši gledalci danas biti iznenađeni sa tim sa čim sve ova škola raspolaže i koje uspjehe njeni učenici postižu na određenim takmičenjima i šta sve rade. Onako da kažem da će škola imati i dan otvorenih vrata za osnovce i njihove roditelje, jer upravo na taj način žele da ih motivišu, a i mi u obrazovnom sistemu da motivišemo djecu da što više upisuju srednje stručne škole, jer je to sama budućnost. Škola naravno radi na tome da pored sticanja tih znanja i vještina kroz redovne aktivnosti se stiču neka znanja koja su jako bitna djeci i za život i uče ih, što sam već rekla, tom timskom radu koji je jako značajan i koji se može vidjeti, mislim da će se vidjeti danas kroz samu emisiju. Svi oni koji su imali priliku da posjete školu, da porazgovaraju sa učenicima i sa profesorima, svjesni su toga. I ono što mene, recimo, iskreno je fasciniralo, jeste, imala sam priliku da upoznam učenike koji su već preduzetnici, a koji su u 2. i 3. razredu, koji imaju već svoje firme, od frizerskih salona, prirodne proizvodnje, organske proizvodnje, svoje plastenike i svoje zaposlene. To je, znači, budućnost i ono čemu težimo u obrazovnom sistemu. Dobro, dakle, i srednja stručna škola Pljevlja je škola koju ste obišli i u kojoj ste zabilježili zanimljivu priču. I upravo tako, znači, srednja stručna škola u Pljevljima datira već negdje početkom 20. vijeka i ona se transformisala u zavisnosti od potreba samog tržišta rada i promjena koje su se dešavale u društvu. Danas tu školu pohađa 750 učenika koji imaju mogućnost da stiču znanje i vještine kroz 15 obrazovnih programa u 5 oblasti. I to ekonomije, prava, administracije, turizma, saobraćaja, elektrotehnike, trgovine, ugostiteljstva i tako dalje. Da kažem da je škola prošle godine renovirana, prošla je kroz jedan program energetske efikasnosti u javnim zgradama, stvoreni su divni uslovi za rad u ovoj školi. Ja bih samo ovdje rekla da škola je iznjedrila jako puno talentovane djece, divne djece koju posljednjih godina na određenim sajmovima, pogotovo pronalazača, postižu divne rezultate i uspješne rezultate. To će svakako vidjeti vaši gledalci danas. I opet kažem, i oni jako puno rade na promociji tog srednjeg stručnog obrazovanja. Negdje 2/3 učenika iz Pljevaljske opštine upravo pohađaju ovu školu. I očekujemo i blok servisnih informacija, uvijek neko iznenađenje. Jeste, evo ja da se nadovežem na priču o srednjem stručnom obrazovanju. Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje od 21. aprila do 21. maja organizuju dane stručnog obrazovanja, niz aktivnosti, niz takmičenja već iz ugostiteljstva i prehrambene tehnologije su održana. Predstoje nam takmičenje iz elektrotehnike, automehatronike, bezbjednosti i 3 sajma stručnog obrazovanja. Sve će se
sve informacije se mogu naći na sajtu Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje i na Facebook stranici Ministarstva prosvjete. Niz aktivnosti će biti tokom servisnih informacija koje obrazovni sistem realizuje povodom proslave 10 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore pod motom Decenija nezavisnosti s ponosom slavimo. Nadam se da ćemo u nekim od narednih emisija malo detaljnije i više govoriti o tim aktivnostima i ono što mogu sa ponosom sad ja da kažem jeste da će najbolji učenici osnovnih i srednjih škola, tačnije naša Lučonoše, ove godine dobiti jedan novi, ajde da kažem, obrazac Luča. Mi smo raspisali konkurs za izbor najboljeg tog 3 obrazca diplome Luča. Na konkursu je pobjedio Rade Knežević iz Pljevalja koji je dao najbolje idejno rješenje. Jako smo ponosni na ta idejna rješenja, divna su, moram da kažem, ali moram i reći i da je učenik 8. razreda osnovne škole Luka Simonović iz Nikšića, Bojan Mrkić, dobio specijalnu nagradu žirija za njegovo idejno rješenje. Jako brzo će javnost imati prilike da vidi kako izgledaju ta idejna rješenja i gospodina Kneževića i Bojanova i to je jedna od servisnih informacija koja će se naći danas u emisiji Dobar dan školo. Ostale ćemo im prepustiti da sami otkriju. Tako je. Marija, hvala puno. Dakle, u 17:30 emisija Dobar dan školo urednice Gorice Mikić. Mi ćemo sada pogledati insert iz emisije. Zanimanje pekar i roditeljima i učenicima sve je primamljivije jer je perspektiva proizvodnja i plasman zdrave i bezbjedne hrane. Učenici 3., dakle završnog razreda u pekarskoj radionici na praktičnoj nastavi pripremaju više vrsta peciva. U tome ih obučava prehrambeni tehnolog Dragana Boričić. Oni su obučili se da proizvode različite vrste hljeba, hljebnog peciva, najfinijeg lisnatog peciva, nekih poslastičarskih proizvoda od različitih vrsta sirovina. Zahvaljujući socijalnim partnerima imamo prilike da koristimo smješe koje su bogate različitim sjemenkama, različitim frakcijama integralnih vrsta brašna, zatim začinskih biljaka i tako dalje. Ja sam upisao ovaj smjer zato što sam gledao mnoge vrhunske majstore na televiziji i uživo i zavolio sam ovaj smjer i moji planovi za budućnost su da otvorim neku svoju pekaru i da budem sam svoj gazda. Odlučila sam da upišem ovaj smjer zato što mislim da imam više mogućnosti da se zaposlim u nekim pekarama, restoranima ili hotelima. Moj otac je pekar, tako sam došao na tu ideju da upišem ovaj zanat, zato što mi se svidio, on je mnogo različitih proizvoda pravio. Razmišljam svoju pekaru da otvorim. U formiranju kulture današnjeg čovjeka važnu ulogu ima i ekološko obrazovanje i vaspitanje, pa je škola Spasoje Raspopović prije 2 godine stvorila uslove za obrazovanje tehničara zaštite životne sredine. Koliko god nove tehnologije donose napredak u tehničkom i civilizacijskom razvoju, one istovremeno remete prirodnu ravnotežu i zagađuju životnu sredinu, što u krajnjem ugrožava i zdravlje ljudi. Kakve sve mogućnosti u pogledu stručnog i zanatskog obrazovanja pružaju srednja škola u Pljevljima i stručna Spasoje Raspopović u Podgorici. Dobar dan školo, nedjelja u 17:30.